za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Watukufu wa Komori, hamada ya bilinga ni mnikoni ze salamu za Kiislamu nyonsi pia michodo zamboka heni mwana mkomora wana junrao ngani mniko salamu huju ya hahe. Mwenyezi Mungu yamnike rehma, yamnike reusiti njema, yamnike maisha mema, yamnike surtout ye sante insha Allahu. Heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Salama mwana mtukufu procureur Ali Humini ho Mlwani. Watukufu raha karton lise message gantsomwenesani armwe telefoni jau komsa gantsomwenesani armwe telefoni tijonja ni jarmwe emeya hangu shanga ni mwenesoni faseri y'abantu manama mtukufu Mbaba Kaboli le grand notable Mbaba Kaboli tosa na salam na zondile gantsomwenesani telefoni yangu helini e message ngi harma ngiyo haruma ye emeya hangu hangu chanje towa wala njafanya fotokopi na jana mwene sani shangi message ngio banu ye message ngio banu watukufu wa Komori rahantu andisa izonjo kanza na bebanu komoti yono ema lieutenant wa hangu wanji yabanu do wanduka wa hantu doni dunga heni sani rongo wao mitso wa unavanu wanjia ngwani dungao esationo le grand notable Mbaba Kaboli c'est très bien yabona mwana banu mnezi muna jala bakibani yeshe message yinu tione mwana mtukufu procureur Ali Humini ho Mlwani e mwana mtukufu Nasser Swale sasi mono banu voilà ngari himao rangu tizamba encore 1 minute nione emaliotna wanje bandangu komotso ne maliotina wangu wanji yabandangu ron komotsi yono emaliotina wanji yaban dabo jandi message engenga jo hamba ban engenga jo hima share ne jawo na wanru watimu kume maliotina wahangu dunga ze message bane ni sani jawo mitso wa una bana kantu waona yabotse nafanya message sina towe message komotsi wa uno bana ngani himoniona esatone manama mtukufu sanjabo abasa l'un des grands patriotes nadhama mhoma mboshezi c'est très bien ça simona sanjaya nadhama mhoma mboshezi c'est très bien voilà ganlindo voilà tu es sanjaya manama mtukufu nadhama voilà ganlindo komotsiono wanruara rutsena wanjia maliotina wahangu ndabonja ni message komoti waono wanjia engenga rjo hima banu enge sinatowe message sinatowa ngatsungo hima ngantswemana angalie ekatsiono maliotina wangu wanjia banu na ranja wauna banu ranja waona ngenga rjo hima banu kanatowe message karnatowe message rjo hima banu no komotsiono tizamba emaliotina wanjia banu komotsiono emaliotina wanjia banu tiono le grand journaliste Ahmed Hassan Simona Njiabanu c'est très bien pour Njiabanu parce qu'on kanzana nimnike message manama mtukufu Ahmed Hassan de directeur haunde PDG wa he page ya chaîne Libre de Comores c'est très bien abona mwana Njiabanu parce que ganjo kahanza ni warongoze banu watukufu manama Shamfi Yusuf esatse mwana Njiabahe mtukufu Shamfi Yusuf ngani himotsena encore 30 secondes ngrandi ce message 30 secondes komotsiono emaliotina ema généraux wa hangu wanji yabantu d'abord jandi ce message voilà sizamba watukufu ye message ngiyo banu njetowa ngiyo banu njaundre nafasine towa esa imeshaziti parso sukwa juzi bo masihu janari kaferie njonda nafasine towe message na jana monesane papier anto monesane papier jani moneseni leo njonda nafasi esanga mihazini banu na towe papier na monesani shaye message tizamba ngiyo banu ngiyo harmwe emeya hangu donc watukufu encore 20 secondes ngeni jarmwe message 20 secondes ngeni jarmwe message ritilete haku yu babese emaliotina wa hangura kwati en ligne ra kwa jajulizi waka le grand négociateur de la République Sanjia voilà rahantu waona donc watukufu ngari njiao hata wajodo njia ngari tsungo njia ri virembavi haruma message mbili njo kanda zivire banu ngari jo tenderi vire haruma message yabira emakatiano abasa haruma
harma ze page harma ze media za Komori ezajiri harma le bavu lahe mbajini ngarjo hamba ne pare yafanyiwa ifanyiwao isake rake jatimiziwa ifanyiwao entre le bavu la hambuyu henda le bavu la mbajini précisément entre harmo mji mtukufu wa Mtsuje henda harma le bavu la mbajini harmo mji mtukufu de capitale ya mbajini Fumbuni Ngome mononre zajiri ba Komori emakati yanuwa yowayo ukaya ngabo madeleka wenda wamenya watamuro warenga pneu de pneu wazitamuro wamenya epare ya nyumeni ifanyiwao emakati yani tizamba epare hiyo rake jatimiziwa epare hiyo rake jatimiziwa ngarjo hujarme message hiyo deuxième message batukufu bizo na mwamba ni banabasa des messages ilobano c'est très important batukufu yonde mana kanga ngani mtsahoni mikado hamba mda partage video mikado hamba mi yo sile system hangu na partage na mtejemu na mtana jadori na mte solidaire yo sile na hangu muhimu hangu message passe habo kanga bandu ili wararwa dungawo muhimu ikabatso kamrumzima twishia abonge témoin eshelezo jiri maud ngono eshelezo jiri maud donc nam partager batukufu parce que nous message il très important nam partager batukufu donc garjo jarme message rantuyamba banu hatarma ye introduction yangu inu nsuyamba ngansolida surprise une surprise donc watukufu ntsanza ndole tsako yunga ninjiyo harma zajiri tizamba zajiri harma le bavu la he mbajini ngantomba bimone video batukufu mone yezajiri uka c'est vraiment c'est grave namsamahani rangu 2 secondes tsayino voilà tsayino aminadu hoshongoni hunu riparisa mpine ikao ziunjilu abantu zitwamndo raha kwa jaundi hana ushahidi wa ukawa nondo indini famuhimu ikawajibu rijoro nise utukifu ikao ufanyishi havano kaya parisa inuko raha kaya tamilwa raha kaya timu isani so tilo ajali hamada zinu mahala wapeu hamada banu maraba ikao ngajunda hoshongoni ikawajibu makatiano ritengele iliha hujaronise uziro ikao uparane haniha haruma le parelinu hamani zo ikao gamzona emakatiano almuhimu wandu ikao watia eparelinu wandu ikao wajoji tahidu ka wanzo yensi au kaya likaharuma utambi fumunji ajali hamada zinu zijiri abenge tihaki au kaya madhamana wa hatu wajuha wari voilà mchokazane musene mbavi ye message ino muone na mangale pare ya nyumeni yo batukufu na mangale pare ya lekeziwa ni rais le rais mtukufu al-imama de sharafa hensi hatu al-imam Azali Assoumani na mangale pe e pare ya nyumeni yo ndadatilo regardez ba Komori hojili fani ba Komori mitudo zamba banka basiyengo mungu banuka basiyengo mwana mkomori shangari yenga utabiyambi gariyenga umendelo muibwa Komori na mangali yenu hadisindi kazi watukufu wa etamu live yenu hadisindi bwa Komori ushirikiana watukufu wa Komori yenu hadisindi domuni sana ukaya mana makomori ngazija salama na swendele ngadunda ho haruma le pare langu ha panda usuli mindadu voilà ani burasuli haruma eshongoshino yenu hadisindi tizamba titi haki de rutu yandisa hambuyu henda mbajini voilà gono de rutu yandisa tizamba yandisa hambuyu henda lebavula hembajini batsondi hajosu kwa jana makrimineli madelekant wende warenge de pneu wajawazita mungu wamenye pare enu hadisindi nga repete tena enu hadisindi bwa Komori ezinu garchukamba halafu mungu mitsudo hamba mbwajarengwa afungwa haumro yolwaya dictature mbwarengwa bure mbwafungwa bure ebano mbwafungwa bure bwa Komori no ilo suala kalima na mkomori kabidi yake nsiafikiri ebano mwana mkomori ngwanzondo ngwendi si wa Komori ngara nzondo ngwendi no sérieusement mwana mkomori ebano sisi ngara nzondo ngwendi
izo ranzonda zi ye faida ritahonda hii bwa komori ukaze njema azali azifanya zenjema zinu halafu rinde ramenye maudu rijua rishemeze mjua mshemeze kabatsi nzia yeritu kabatsi rutu zenzia zimenyeha yabo mwenda mwamenye yabo mtsungo mmenyeza fanyiwa badabana bo vanu ekaka mjamenya zinu mwafanya ekaka mjamenyeza fanyiwa badabo azali ye financement yanikiwa au yaloniyo rahundarma yansi bada jofanya ndongozi nda jina hajenda yafanya l'hôpital ya satse na matalani hawenda fanya nzia bavu jina le bavu la hedimani matalani abatso nzia iho matalani hawle di malahe washili shabungu izo mwamenya ngejo kabidi tena batashwa financement ijefanyiwa tena yabo ngamtsungo dimwe rejeza yensidingoni yabonga mtsungo rudi mwerejeza ze faida za hensi dingoni zinga chukamba bwa komori zinunga chukamba halafu mrajara ngo afungwa dictature mrajo yolo ya dictature zinti haki zinuti haki bwa komori kam karadira kubaliana ba ensinu kabati mrujo ilekeza kabati mrujo Tanzania tsonda sisi wa komori. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des Africains, des Maliens, des Sénégalais, ou Tchadiens, ou Mauritaniens, ou des Européens, des Italiens, des Allemands, des Français, ou des pays asiatiques, ce n'est pas les Chinois ou les Japonais, ou en Amérique latine, ce n'est pas les Américains ou les Brésiliens, ou à Djoudjo ou les Kezensi Yahatu. Ce n'est pas des étrangers ou à Djoudjo ou les Kezensi. Chanda si wasi. Engarchojo karmo jinga unu. Garchojo karmo zehatorizinu. Garchojo karmo labaunu. Garchojo karmo zero hambizinu. Ne jalousinu. Jusqu'à quand bois komor. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Inu hadithi ndimo ndimo menye zenzia za fanyiwa ni le rais Azali Assoumani president wa Hedaula halafu mna Azali katufanya rongoyo Azali katufanya rongoyo dictateur katufanya rongoyo enzi ketuhenda enzi ketuhenda inu hadithi yezinu hadithi ndinga repete tena bwa komori inu hadithi ano zitomndo inu hadisiri inu pari ya nyumeni tizamba inu pari ya nyumeni yandisi wajuza ta banunga sina macho atarione parabo ifanyiwa uriono rione pari yandisari mwanji mtukufu wa mchuje yendao harimali bavu la hemba jini gasina même pas de mwabanu rionabo ifanyiwa pare haya pare ito njema iho ya menyeha mabavu ya menyeha harimwe pare azali tuo ngule kezwe pare kejatimizi watsainu halafu batsongri hama mafujari makrimineli madelekan wende wamenye pare garjoka le wajele suala limu tizamba ngachidori jele suala la hangu mwana mkomo ngwa zonongendi ebano singara nzangu ndongendi harima yensi sérieusement risodo karma mashaka bahi risodo karma problème bahi shanjema zehija iforimenye njema zehija yensi ndi hana njema yensi ndi hana na baraka na ritsomenya zinti haki zinuti haki inde haki msahau nywa na sio hede mabajani inde haki msahau armayensi halafu ndamanga nyihanza yensi nyima patriots ngani na hamunensi ngamanzo yansiende yangu manzo yansiende monawo ye president wa Hedaula Azali ye gouvernement ya hatu wafanyawo projet mzonawo monawo ze projet wafanyawo yabonga manzo ngongi ye muhimu ya tu yansitsende ye muhimu ya hatu mwana mkomara titabihe ye muhimu ya hatu yansi mwana mkomori ya hundrezi nafasi zahi ya hundre liberté ya hahi mwana mkomora sido tabiha ezo tindizo ritsahabu bakomori salama mna mtukufu Hamad Abai salama na zondele izo tindizo ritsahabu
kamkaratira kubaliana ngachujuro zamba banka simru yangu wa mungu nywana si l'opposition kabati mru miongoni nyinyi wana nasi nyinyi wana nasi vous êtes des Comoriens hamada si shangari yengao zefikirambi mlonizo do mwendo mui mlonuo ngwano des ensavu mlonizo des criminalités mlonio izinu izo bizuri yengao shazinti haki si haki zomfanyao makatiano sibute mwene marenge pare ye pare azali yefanyao mwene marenge pine munjile pine mzite mro mmenye pare salama mtukufu Hamdan Jafar manama Hussein Saidi salama nazimwenelele tizamba inuparia nyumeni ya mwene mamenye pare mwene mamenye pare yafanyoni azali ye mundu ndongwendri ye faida mahondrendri na mdipose question ye mundu ndongwendri ye faida ndri ngamfikiri kabo mwenye pare azali mujoroha kana roha ye faida mahondrendri narikubaliana le swala lini bakomori karirancho jinga rala warmo jinga unu dingosi baba na basa ya dunia kamili ngwachungo wa develope hao ya dunia kamili ngwarangali yao nsi ya hatu ngwaridunga wo kamrancho fujariblo no unu wanyana so l'opposition yinu vanizo mafanya mwena mamanye pare yinu inungyo hamamcho wa mruhafu inu kirimu nkuyu. C'est de la grande criminalité zinu mafanya mwena makamenya yenzia yinu yerutu yafanyi wana ne al-Imam Azali Asumani inu kirimu nkuyu. Jundemana kangrenjelesu alalinu ukaya ye daula ya Komoro ye hifadhu ya hatu ye polisi ye gendarmerie les agents de sécurité rapprochés les agents de sécurité njajwamba surtout les services de renseignement za Komoro na mtahema fujari wanu na mtahema crimineli wanu ye hifadhu ya hatu mana mafakimra dabi president wa HDDC to sana salam na zondele na mtahiti zamba ye hifadhu ya hatu na mtahema crimineli yanu na myasahi banga mdushinu mwa Parise imnanti watu imnanti mtiti mnanti watu nanti mtiti eyo hatanga kwa Parise mafujari emadeleka wakamenye nzia yinu wakatamure nzia ya nyumeni azali yefanya na mwatsahi mso wafunga na wanume wafunga na mchiwe chili liye baidi hadi inde problem ya hanyo hifadhu ya hatu hoto kufua hanyo mwafunga mru makriminala mada wanu na mchido wafunguwa na mwarensi yabo hata pendant des années hamumso wafuma shasinti haki sinti haki wa Komori tizamba ngarejelesu alala hangu ebani mwana mkomori ngwanzonrongo nri iyo objectifu ya hubo mkomori ngwanzonrongo nri harima yensi richoka harima problemu richoka harima mashaka richoka ulana richoka madeleka sinti haki wa Komori et nous hadi sinditi zamba ganreje ganmoneseni tena moi franchement je suis vraiment très énervé na vale unja kanzanika énervé leo hefura halonio njakanzanika ngarepete njakanzanika énervé leo hefura halonio shazi inu hadi sindri ganreje tena inu hadi sindri wa Komori muhimu ikawajibu non ganrinte tena mwangale wa Komori inu hadi sindri non sérieusement gami très choqué leo ngami choqué soif très choqué hoshongoni hunu riparisa mpine ika ziunjilu wabanu zitwamndo raha kwa jahundi hana ushahidi wa uka wanondo indeni wandongo do parisi wacha awa nise utukifu ikao ufanshi habana ukaya parisa inuko raha kajatamilwa raha na tena hiyo kajatamilwa raha kajatimiziwe pare ajali hamada zinu kajatimiziwe hamada banu marabo ikao ngadunda hoshongoni ikawajibu makatiano inu hadisi riba komo regarde na mangalenzi pino za tulamu wa bareru tuwamenyo na mangalebwa komo inu hadisi gamzona emakatiano inu hadisi muhimu wanduikao watia epare inu wantu wanduikao wajojitahidi salama mwana mtukufu le grand patriote Abushami to sana salam na sonile ajali madazinu zijiri ziti haki ba komo na tena ti haki mwana journaliste za mbobano na tena ti haki mwanama journaliste za mbobano zinti haki wa Komori zinumfanyao zinti haki wanaboka ya
ngamjuao Mwenyezi Mungu mononi zinifanya Mwenyezi Mungu mononi na daula Komori ya preza wa daula wangu gufanyonye fonction ya hahe gufanywe hazi ya hahe yangale yensi yaunde yensi yangu fanywe za hahe azali yabo nyimenyao Mwenyezi Mungu mononi no Mwenyezi Mungu kana mswami hini Mwenyezi Mungu kana mswami hini izo mfanyao izo na mtoa swanino le président est dans répéter tena azali yangu fanyo ye fonction en tant que président ngwangalio yensi nguundo yensi halafu munde mafujari madeleka mandanye mwene mwamenye pare tizamba Mwenyezi Mungu mononi kamri Mungu bazinu kazirendwa zinu mfanyao zinkazirendwa tizamba maudu mdira ngwafungwa hauholwaya mratsambe dictature mratsambe ngwafungwa bure inde mana katsiona mungu deleka hata mungu mahala hau hato wa mruhafu hasibabu siasa bari katsindaye emruomika na pitse minaye emruomika na pitse hata halafu mafujari wanu wakamenya ye pare yinu werengo wafungwa ntsina pitse minao na wafungwa pendant des années hata watu torturele ba inu krimu tizama inu krimu ku torturele basi zinti haki ba Komori ngandreje imbabi tsena izo nambosu kwa jana justement gantsodunge message inu izo nambosu kwa jana bo masihu njawa ina be message inu shanga ni biromba bintinti justement parce que e message ina bo njoka mbaba na basa inunge na lia ne mafujari wanu makriminali yanu ngantomba bintinti na nezi na jele kabala tuwa hiti telecharge kwa jana na voilà ça inu si parisa wainde mwana mamtukufu le maître Bako le député maître Bako mtukufu hazama ngasina il est né le 24 avril maître Bako mtukufu hazamba nro ukaya ngabo luwa tsainu rijo hiti yao à l'assemblée zetu zijao concernant owanyanasi walio harima zerezo sociaux ukaya hena mwanamkomoro ujoka harima zerezo ngukonti ya bezo yanzao yepa magozi heni mwanamkomoro ujoka harima zerezo ngurengo mafoto yachula dimu ya renge kajaka na autorisation ya renge mafoto ya mru ya yatar mazerezo heni mwanamkomoro ujorenga mafoto hakaza emadwama na wensi ya hatu hawakaza ka wanondu wansavu hawakaza twabiambi emruo ngarjo humrenga decision emruo ngujowona elwa yinu ngarjo hitia zentuzi jao Metro Bako tizamba hazamba le 24 avril gantiyomba bintiti mwishezu yambao Metro Bako sayizo Bakomori gantomba bintiti mwishia hakazamba harma ortese. J'attends le retour du gouvernement d'autres députés afin d'être le deuxième projet de texte porte sur la destruction des armes biologiques et autres. Donc ces lois ont été affectées à la commission des affaires étrangères, à la commission des lois, et les commissions sont en train de les examiner. Et nous osons espérer que dans un avenir très proche, les autres lois et autres projets de loi et autres propositions de loi vont nous parvenir pour que cette session puisse être vraiment la session des propositions de loi des députés. Parce que moi-même, j'ai introduit des propositions de loi. J'attends le retour du gouvernement, d'autres députés, comme le député Abou, comme la vice-présidente Haïda Sidi, comme le président de la commission des finances, Zuber, comme le rapporteur de la commission des affaires étrangères, Adinan. On a fait des propositions de loi. Maintenant, nous attendons le retour pour que ces lois puissent être affectées dans des commissions considérées afin d'être examinées et adoptées et présentées à l'hémicycle. Les réseaux sociaux... Parce que parfois, il y a des altérations de la réalité, il y a des publications ou des posts ou des vidéos qui portent atteinte à l'image du pays et des personnes considérées.
Mais par rapport à tout ça, moi je regrette beaucoup parce que nous avons légiféré sur les réseaux sociaux, le nouveau code de l'information. Nous avons introduit ou nous avons voté une disposition relative aux réseaux sociaux et toute personne n'est pas autorisée à diffuser des informations à caractère journalistique. Mais ce sont les journalistes agréés et qui ont bénéficié, qui ont bénéficié de ce qu'on appelle, qui ont eu les autorisations d'agrément, qui ont le seul habilité à émettre des émissions, des journaux dans le cadre des réseaux sociaux. Mais les autres citoyens, bon, chacun peut alimenter son poste, son site dans la limite de la loi, tout en respectant la liberté d'autrui. Mais la liberté, c'est quoi? Ici, on confond liberté et entêtement. La liberté, c'est quoi? La liberté, ce n'est pas la capacité de dire ou de faire tout ce que l'on veut, mais l'incapacité à dire ou à faire de n'importe quoi. Voilà, exactement. Le 24 avril, ukangabo luwejo ruhaze ntuzi jao. Gashukurio Metro Bako ngani mshukurio mtukufu Metro Bako parce que zinde kinaze mission kanizo rangule 14 janvier azalia votewa. Yabona kaurenga zerezo esatse maganziyo chatibitire jay jusqu'à le 26 mai ya investiture tizambo kaze ganirejei zobjectif zangu zondaru mbiliye hundandaru ezalani ndazi nyimamba warima zerezo sosio mamba wizo manzao mwekansi mwepanu hansi nyandu mchungwa nga mafoto mwekansi mwekaze madwamana wa hensi hatu mwekaze ipreza wa hedaula mwemkaza twabiambi idaula Komori na msahidu na mfanyata mfanyelua na mfanyata msahid solution ya ho wandu wanu bakina ukirehelinu parce que zenogozi nkajaparo fanishi harumansi kabati nsi za paro wafanishi helinu emaraia wa hensi ila wakensi wadwamba twabiambi harimazerezo wakensi wadwanga ngema dwama na wahensi ila wakaza twabiambi kabati nsi yamba ngani komrudefi embabi emana nyinyi si wa Komori rijirando kasima laba karitina akili siti wema rijipermete wargorenga mafoto ya twabiambi rekazema dwama na wahensi hatu rekansira mbansavu harimazerezo rekansira denigrensi ya hatu rekansira nge sharafa ya hensi ya hatu remkaza twabiambi rambezo remkaza mrabu remwamba nrabu rekansira denigre yo defini comme rubano kabati nsi badimba basisisi zino hadisini yende mana kanga shukuriyo Metro Bako bwani wenishilia wakadisha ze message za hangu ngani wa shukuriyo batsazi ni wazirengo hono henia ukanga ryo fanya hatari tielua ngajo talua labonga shukuriyo Metro Bako ne nana emadwamana wa hensi hatu nana surtout sena emadepite nane madepite nezina jali watelua insha Allah baizo nizoranzao yende kina zinde kina zemiso za hangu na dozamba tsazinu ngatso jamba bihababi yende mana kamiso dozamba ukamimi asani isale négociateur de la République de Patagonia Komori mitso dozamba ukamimi memru wa principe bon je suis un homme droit je suis un homme droit ntiba ndamba mnyanya haunda mbabetizi shanga mina principe ngamina objectif ngono ngamina sujet yonde la hangu shantujaba ndo fanya sinema ntujaba ndo jonesa ntujaba ndo aranza rojemo hawandra don dunga je ne suis pas là pour ça ngamina mes objectifs yabo une objectif yangu sana j'ai un mon objectif aussi manama mtukufu mama de marsa tosa na salam na zonele amedu lone kebse moroni ngano shukuriyo ngono gantujudo zamba katujudo mabiani sazinu donc on doit kamenye pare na mrengeze to manasa hanyi daula ya Komori imadwamana wa hensi ya hatu ya hifadhi ya hatu na mfanye zofanya tamparise madeleka wa kamenye pare yinu mwate prison à vie na mtowata prison à vie na mprofite bana basa nyinyi ma activiste wa daula mabajani na mprofite makatiano basa mdambe zoma zao ngashiro mabiani
na mprofite mdo kansi mwede madhamana wa hensi hatu makati yanu na mprofite mdo denigrensi ya hatu na mwende mwado para l'homme de métro l'homme de métro ya hijar mashel mde Komor har mashene libre de Komor ya je kansi ya ride ya na mwado tahima gada wa hijar mashel libre de Komori we kansi wa ride ya manama mtukufu kikimaweni salama na zonile wajwa kensi wado mde yani wadode nsi ya hanyu mekelu honte misijudo samba bankole nyika mono haya sibuti mwene matema gada l'homme de métro ya jakensi ya do denigrensi ya hanyu banyika msona haya où est le patriotisme yabo où est le nationalisme yabo bankole nyika mono haya l'homme de métro wa hindi nensi ya hatu l'homme de métro ye hindi nensi ya hatu ye wumruinzi yemena tunda yangalensi ya yo hawe ndukonga upromise lo yo kamsona haya l'homme de métro il est qui yabana nsondongoze ma journaliste walio chaîne libre de Komori manama Ahmed Hassani de directeur wa chaîne libre de Komori Ahmed Hassani nana Saidi Hassani nana emhu wangu Mohamed Abdou na moni haya. Je suis désolé mais c'est la vérité. Njajabani mdeeni shakabidi kweli mremarke kabane cheni ya hanyu ngedunga uno na Komori. Et chaîne libre de Komori c'est parmi les chaînes kuye za hensi ya hatu. Kabidi mkema dwamana. Ukabano wa Komori kwa tima laba. Mwana mkomori sajuja haja heshia harima cheni ya hanyu mwene mpanga l'homme de métro mwene mpanga gada ya jarideye yaboma na Mkomori ngujamba ebanu chaîne libre de Komori un grand média ebanu wafanya usende warenge mru ya njarme media ila ya kensi ya denigrensi hatu ya kensi ya de mhuwa hedaula ebanu chaîne libre de Komori wafanya. Donc mwanama Saidi Hassani Ahmed Hassani Mohamed Abdou osukwa jana mfanya une grave erreur harmwe pajia hanyu. J'espère que à l'avenir kamna fanya la même erreur wanama watukufu esanyu watukufu mstahini nyimmanzani sha mfanya erreur osukwa jana tizamba nezimna jalia msifanya errori tena izo mafanya sukwa jana parce que zila kazifanyishiha kono kabasi media harumwansi ya hatu warenga magadagada hau warenga l'homme de métro wakansi wa mentroje wakansi warenga makalu wa mnika ya kensi ya rideye kabati media utondani danyi basi un grand média madani. Donc watukufu mtizifanye tena parce que c'était la honte bon c'était la honte watukufu ngarinja warma dernier message watukufu message yinu soka bidi beseni fanye harima message nzima sha ngarifanyo leo ngansanganyo na yinu nafanya basa message le très important sionema lieutenant wangu anjabanu manama kike maweni tosa na salam na zoendele tizamba ikabidi ntowe ye convocation a unde fei ni mwene seni banu shanjondre wakati gan repete tena si hunru uzade osukwa juzi bo masihu precisement aminui ikabidi ye message yo tizamba ngarumwe emeya hangu njonda wakati neto wabanu watukufu wa Komori hojilifu wa hanyu gamjwa kamimi Hassan Issa le négociateur de la République misolo zamba kamimi ninde Patagonia ya Komori kabati nrongoyo zibiro harmanti ya hatu nchozi juwa na tujodo zamba heni style watukufu wa Komori tizamba tunruzade omfumo jawo précisément le 20 linu la main ganjo sa Komori ganso Komori gan répéter tena na partager video yinu ishalaka kamjanisha zensuzinu esa sinarongo abansena nganjorongoa le prochain message njorongoa prochain direct njofanya nganjo ifanya Komori insha Allah
Mwenyezi Mungu na nasulishe insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitu ne malaika Mwenyezi Mungu na nasulishe nganjo zifanya Komori. Inde dernier message nganza mbotsena inde dernier message ni fanyao kuno Faransa sinaho yabanu hola banu ndaleva nganjo pashia le 20 linu mais wodo mfumo jawu de lundi jao si de lundi inu et lundi ninga joka le 13 yabo de lundi jodunga inu c'est-à-dire le 20 dans une semaine nganjo pashia usiha Komori nganendo haruma l'investiture ngamina objectif za saya janvier na mweshele janvier sindati mwambia nukaya ngamina objectifu ndaru e yararuti zamba ngarjodo yamba ihorendao yabo yararu iyo nganjo yamba Komori chansu ya baba leo objectif ya message yinu nchokanzani mwambia ni watukufu wa Komori wanzani wangu familia hangu wanzani wangu mafani wangu maliotina wangu wana marilo harima bwana nzima wa Komori hojilifanywa nsi pia ngani mjulizo ni banu leo ukaya le grand négociateur de la République de Patagonia Komori ngesi hao Komori ngan répéter tena le grand négociateur de la République après 14 ans ici en France ngan répéter tena après 14 ans ici en France na mweshele ka 2023 banu simwene sana ebiye sila simwene sana ebiye tikanzani sihe shemena natusi Henry ila 2023 emena natusi Henry na mweshele de passeport ya hangu et passeport hangu ikalimiti ikahisa un mois après sionokaya tina josi ya Komori na mweshele ila 2023 ila février janvier vanu harimaze voti le 14 janvier ikabidinsi ya Komori tiwahi titinze biye tikandani sihe tikahanzani tinze biye chatika linde passeport hanwe satina ti dépose le mois de septembre tikamba bo septembre ngejo qu'après le mois de décembre fin décembre nje se Komori ye passeport que je qu'après tikayuhu tikandene boshe na mweshele atatione sabanu en direct tikahene c'est la janvier au début janvier d'abnani ko passeport njandre nafasi na si Komori tena cette fois-ci passeport ngaminio cette fois-ci passeport ngaminio ngamjoka passeport ya Faransa yorenga 10 ans c'est-à-dire 2024 banu jusqu'à 2024 jusqu'à 2034 10 ans donc watukufu ngashukuriyo parce que zerongozini il faut zambi gamjoka mimru clair mimru droit mimru reconnaissant misimru wadungo tsatsaza misina wala dungo bude nganjo zamba nganshukuriyo ye daula ya Komori yabo wanifikiria nganshukuriyo ye daula ya Komori yabo les invitations ya ye diaspora were wahunu bandu wahau were wahunu wa invité wahunu wajewa si harma l'investiture ngashukure daula ya Komori nganzambo yabanifikiria mimi Hassan Issa le négociateur de la République ye Patagonia Komori yabwaniria l'invitation bueno et ça mimi Hassan Issa négociateur tikanazo siha shati wahiti tikaharma fikira parce que ye mwanama mtukufu Hamadan Baye de buradrati wahangu Hamadan Baye nganzambo banu ngujoni swamihi kaja kabdini zambe shanjo kangu joni swamihi Hamadan Baye ngondo yakazo umharuma debi utuban debi ut Hamadan Baye ngondo yakazo umharuma donc abatikana sikauzite zombili est-ce que ni sihe l'investiture parce que c'est très important haulinde manama jargungane rije nije nenda rimema shughuli ya hahi parce que il faut ni kaya e mashuli ya hema na Hamadan Baye il faut ni fanya zofanya hata ni kaya nganjo inshallah nezina rentina matayo shaifa ni fanya hata le madutu ni se Komori tena nenena insiste haruma ye mashughuli ya hema na mtukufu Hamadan Baye shati zamba idaula ya Komori
wanika pression uka négociateur non il faut si otsidami yonde daula yonde dola Komori amba négociateur non wende Patagonia hunu wende Patagonia le Faransa wende l'homme d'information wende l'homme de renseignement le Faransa il faut faire tojoke banu ngarutsa hobo négociateur ufanya zofanya ta uje banu haboka ngotojofanya mfumo basi abo iso kweli kanjo fanya même pas 2 semaines Komori même pas 2 semaines isa ntina nafasi yako zuni ze daula ndima nganshukuriyo ye daula ya Komori ya wanifikiri ya waneshelea mimi Hassan Issa le négociateur de la République de Patagonia Komori ya daula ya Komori ngani washukuriyo hakada bilitsena ngani washukuriyo hakada rarutsena ngani washukuriyo hakado yanetsena ye daula ya Komori yabo watsunduwaza shawaneshelea yao wano ukanono ye Patagonia Komori il faut carrément investiture ye Patagonia Komori il faut carrément investiture l'homme de renseignement il faut carrément investiture abonja kanasho chambaba ingaba ngarisi hao abonga njo yabo ganshukure daula ya Komori yabo wanifikiria wanerea l'invitation tizamba tserewa juzi bo masiho aminui tserewa rimwe emeya hangu bana tserewa rimwe emeya hangu kabo négociateur ngarulinda ose hunu ngarulinda le 26 mars rimwe investiture kena ukiri cette fois ngo siho njaka nashwa ngarjosia mwanama mtukufu Hamad Mbaye bahe hakanza sihe hendo rewa shaha bakatsusi Hamad Mbaye ngulindo he mashughuli ya hilo madut mtona mai juin juillet yo même pas 2 mois Hamad Mbaye kajamde nafasi mratu jabanu ebana Hamad Mbaye kajani ko biye karsolewa wala bahe wala grand patriote wala l'homme de renseignement bahe karsolewa Hamad Mbaye kajani kiwa nono Hamad Mbaye ndo nikiwa tizamba yoke dojo kirika kajoni kiwa simlabia ni Hamad Mbaye kajani ko biye kajandra ya nikiwa minja josia Hamad Mbaye kajani kiwa minja jokubali nsi habo kati ni kwa mimi shanja jokubali Hamad Mbaye shaka katu josiha hea botizamba ngene mashuli ya hahi le madutu nguje concentre ya jasi sihe harmwe mashuli ya hahi 2 bidut ngarjodunga na mina ye insha Allah hizi baraka za Mwenyezi Mungu gwano yaboba tukufu ngani mparuni tena mpartage video hani mwana mkomori yeshie bana walo komori weshie parce que inde mana nanzoni fanye bana en direct ondonjwa nabiao bo negociato tsambe Mungu bo negociato tsodaza daza tsambe mrusi ya Komori no yesi wotindami side Patagonia Komori mimi side ondro hedole mabajani watatsao wesi ha Komori richongo we shaka wasihi ngerwa unaramaze media mitsinda mimi wala timabani hangu yoti sawa wala kwa tisawa nami ngami oblige njurize owa Komori uka e Patagonie tionge si hao Komori ngero hao le 20 ya sudi le 21 ngero hao lundi 20 na sudi e mardi donc ya 13h 14h nundi he Komori insha Allah hezi baraka za Mwenyezi Mungu ne mitumi ne malaika yongami oblige njurize wa Komori ngoni misimro tsatsaza no e Patagonia Komori misimro tsatsaza shaifoni julizo owa Komori ukaye mzeye tsungu so Komori l'homme de renseignement tsuongu siho abonga mjema na beheli ukaifoni julizo wa Komori ka tsuwe Patagonia si hawo no yinde mana kanga ndejei nambo wanyana swahili dola mabajani bofahari dini wa sedabu hajimbaye borto yemzeye borto yemze barufu baru bosoba hasuma shamhini ganso Komori ye Patagonie so Komori le 20
yewa la dungo kanti yede yewa zaza hatu wala mumbeni yangujo kamba balamba ariti zila sina parosa komori ariti na parosa komori na mumbe she vidanieshi Bofaridini wa sedabu yenga mjokamba gamjoka hunu mwambe mnyanya hata munrekavu Bofaridini wa sedabu shakako linywa naume nganya zifuba mixido hamba zifuba nganya konze za sasa nyiha konze mbili za sasa zisasa nyiha jawe helini ngizosho ekako linganya konze mbili helini Bofaridini wa sedabu wajimba iswali boboto yemzee ikanganya konze mbili helini za sasa nyiha hata za sasa hamba zipasu hao kako linywa naume na mjarubu nganerise komori na mjuhamse komori kakoli mreto mnyanya mreto priswa na nini walokomor wajoa wasisenkodo harima yensi mreto sudo kansimwe panga nrabo mwehamba sabusu kwa juzi sibutu wakaze preza wa hedawla nrabo ne gouvernement nrabo ukari azali harenge sum hatarimwe ezisima aria wo wana komori yemtumwa mngwe kamri mungu yariumba gamjo kansiba numpange ndrabo mwamba hata gachino mwambiani ikanga nyakonze na mjomse komori na mjodunga nerise komori Bofaridini wa sedabudu bo hajimba yesu alihi nizenda za hanyu borto yemzeye tizamba bano kako linywa naume kamno parosa komori tizamba gamjo kahunu hata mjunre 2030 2040 2050 hula uhaju nezina tumahatina matayu shaka mna parosa komori bali kam negosier bali kam fanya message mtsaswama azali kana ruhaba ngari mwambia woni azali mnezimu na tumahatina moyo mnezimu ya mwansina moyo yamnike suiha yamnike sante yabobahi ngujoba kibala ta jusqu'à 2024 et kangwanzo et kaishe swashamzuani ngwanzao ngwajodi wa mnike yabakibala esa ulendo lo mafaka nti ya hatu ulede mru fanyo projet nti ya hatu preza wa hila azali ulede mru ni ko confiance azali ngari ni ko confiance abo ngasi obligé ni ko confiance à partir de 2029 futsena ya dunkiye ze projet rendarma émergence ngamjoka lumdo babuha gamjoka hunota 2030 2035 2040 garjone mkaidi shangana jeni mjorize ni bofahari ganso komori bofahari Faridini wa sedabudu ganso komori hajimba ganso komori le 20 do mfumo jao il faut mwambieni ndimwana seni kabani mimi misibani hanyu ganyi watiti harima mimi ngachido mwambiani saa hizo ye daula komori wanitukuza yonde helia ya mrulo na direction yonde helia mwanamme ulo na direction yonde helia mwanamme ufikiri daula komori tawa nifikiria kamimru droit mimru wa kweli izonga mjukamba Bofaridini wa sedabudu aba we uhulwa kartuelewa we nandrabo kujarwa bie we rwabie kusona hao we rwabie kujashinda watinze bie mimi nganifanywa hazi j'ai 2 boulots tranquillement je travaille chaque mois j'ai mes salaires je suis bien tizamba titante 2 fois tizinze bien ni komori 2 fois titante shaka jombiwa iyo bie ya hangu nachoka fanya wami mziona tizione sa haribaze media ba komori mziono cha cette fois da ulomba ngwani tinziawe bie ngwanirewe invitation wondo atozamba wamba négociateur nono ganza wa ujahunu ganza wa bakiba bange joka tarehe cette fois-ci investiture ya azali au mahawunu cette année 2024 ngejoka ramaze etarehe ya komoro izata mtukufu conseiller wa président Nur El Fatou ne directeur de cabinet Belu azambo sukwa jana wazamba ndo uka cette fois-ci investiture inu ngejoka tarehe ngejoka dans l'histoire ça sera un grand événement. Ça sera un grand événement. Yabuba tukufu wa Komori
tizamba mwana Mahamad Mbaye mtukufu ikabidi rudungane shanda baso mwadut yenda afanye mashughuli shekabidi jerudungane kejajo kiri Kahamad katunikiwa sha tizamba dabo yafanye mashughuli ya hahelo mwadut insha Allah Mwenyezi Mungu arensela mataiho ndati jojusi za banu kaya abanu negociatori yevanu wasakwatunikiwa yevanu Hamad Mbaye yevanu Benissa yevanu Idrissa nono opia wanikiwa zebiengwa josiha Hamad Mbaye tizamba amanacho siha de mashughuli ya hahe ndatu jafasiri nayi nonga jodunga na tena nganombe Mwenyezi Mungu nilinde ndinje sihemi naye rafanye mashughuli ise mashughuli ya hahe ifunike yapo yo oblige nike yapo kamgwa benzi ngami oblige ni sihetse na lemwadutu donc watukufu wa Komori ngarepete tena nimjulizeni wa Komori ukaya Hassan Issa le grand négociateur de la République de Patagonia Komori ngepashiao le 20 mai linu ngaso Komori watukufu garjoho nanayiho insha Allahu garjoho nanayiho insha Allahu Mwenyezi Mungu rasulisha insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika izonze habari ngamina furaha ndondo ngamina furaha ngashukurio hakadabili tena hau hakadararu hau hakadoyane ngashukurio ye madwamana wa hensi hatu ngashukurio ye gouvernement ngashukurio ye dawla ya Komori nti oblige ni vumbuo madwamana wa hensi hatu wandu wakaunipara wani convaincre wani que pression négociateur ufoke banu ntsonza ne vumbuo mzima woi ngachofikika woi abongo tsovumba woi bahi urenso wasaya shanga nso renga wonsi pia ye dawla ya Komori wonsi pia ukaya ngani mshukurioni ngami très reconnaissant je suis vraiment très reconnaissant ngani mshukurioni Mwenyezi Mungu jomhifadhini Mwenyezi Mungu yamnikanize nafasi za hanyu Mwenyezi Mungu yamhezeni hajuyu yamnikani daraja insha Allahu he geste kumwafanya parce que tizamba mneshelea dabu machoneshelea ka vanule ye Patagonie faut que van ye Patagonie il faut se Komori yabonga nshukuriyo na tsananga nimshukurioni ngani mshukurioni izo za habari batukufu ngari kazobanu izo za habari tizamba ngarjoho na Komori insha Allahu inde dernier message nifanya hunu Faransa hola banu nro lendi tinarongoa ngarjoho nana insha Allahu Komori insha Allah. Vive les Comores, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive notre président Ali Imam Azali. Nezimu ya mhensina moyo, nezimu ya mnikesuha, nezimu ya jelie kayerevuya yo na kangarenda wa arma emergency, nezimu na jelie zerongozino zi realizihe insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ni malaika. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.